Dinten aya nama nuju ngabakar ikan ageng tuh 1 kilo. Ayo Nenek Pino, Terika Sondari, Nenek Yuli, Bu Lilis Guru, Mama Pia, Mama Lili, Bu RT Len, Bu Oom, Teh Siti Masito, Neng Jamur, Teh Ida Mang Aib, rapat ditunggu. Takia merana dan tersiksa cenanya aya nuru kios hayang bakar ikan. Ya Allah Gusti, panas menterang ngereng-ngerengan. Samsonwati terjun langsung ke lapangan haul 2 tungku. Ngamut son ya tanah son. Rapat. Geus mulai asak, Nenek Yuli kesini merapat kita makan bakar ikan Samsonwati Ma Endolita. Teh Juli orang mam ikan bakar. Buat teman-teman Bu RT Len yang suka nonton kita, thank you. Semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah. Amin tah Bu RT Om. Ujang naon tah, Ujang terima kasih cenah. Apa sampai kena batakonya ini kan? Maaf. Saya buang nanti sama Chef Juna dilapornya langsung kena pressure test langsung. Ujang. Orang armam sedayana urang ngadoa kesarangan, met tuangan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojakana wa qina adzabannar. Amin. Ayo tuang. Kita mau di eta ale. Ayo piin. Nah. Pakai nasi, Pina. Mam Pakai nasi. tok mam. Samson ponyo pisang tuang wow. Udah. Tinggi gede dah.